Balipathar lem salong akijoya sangkeron ponalong Karbi Anglong ton Mouse Council jagat singing ti Mondol SC Morcha tum patir pipon si Pini Rongkut Ward number Hini High School along sarphi sarphua tumaphan akijoy penamek kelangpon. Samilang Solar Size Multipurpose Cooperative Society lem salong PMGK evaya sang kidukilaka tumaphan panong si EM Rajuti so arideng pen radaphan keronpon. Haraghat paning ti open stage along Diwali dance dhamaka competition pedoponji. Kardom Pini Abirta than bang Pini limerina hansepi non arjita birtang ton pen. Pini praying ko rasur kep arni anarlo por phai krehinia por lakha krepli korkanthi constituency arlo samilang so lem sasai hemalong Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana amai pedo ponamai long alohi sarpo rajuti so Karbi Anglong Autonomous Council EM lapen alohi doloing ti korkanthi BJP block mandal maipu Chandra Singh ti korkanthi BJP block mandal chunbang Semingleng Paglongkam lems chairman lapen pinangan man ke doatum chitong dun Meipu sarsing tokbi samilang so lems chairman ahin pensi mai charipon lapen mai ke pha lam the ke thanpon sarsing rongpi samilang so lem secretary ahin pensi thanpon mai long lam the ke pangdak pon corona mate covid-19 ke swavor ke pawir ji aphan mate bangso ke sopen kachi pahelo ji aphan mate bangso avor pen kachingrai thek ji aphan pusi sarkar pen vaccine ang prim pipon bomlo lasi nona madra tum bangso vaccine ang prim kachipi pesi ke onglang lasi prabjin pen kachipi dun delang arara tum sita chipidun veknang poputa mailong ningje pon lapen em ka ningje pon atengke samilang solong si prabjin pen sainik school isitame bipon po lapen samilang solong amat district headquarters ki bipon jia phanta Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen sikdang pon bomlo puta ningje pon samilang so pen Mizoram hanse 365 News India Pini ada porphai kep malompen pangcheng ponsi hawar kahat mondol SC Morcha tumpen patir piponsi rongkot arong arata tumaphan mate sarphi sarphua tumaphan akejoy penamek kelangpon lapen megdong flaps tami bangso along ronpon labangso kejoy pense kelangpon along okpran langchari mate medical em khonsing rong pi chetong dun si asona sona lamhe hui than pachini pon lapen Karbi Anglong arata tumaphan non pir thega che thangplup corona ing prim en lap nangji pusi em khonsing rong pi hin pen than pachini pon Havar kahat pen long bomon rong par 365 News India মানে বেলাকত মানে বেছিকৈ ৰেজিষ্টেন্ট ৰেটটো আহি আছে মানে ৰিফিউজ কৰি আছে সেইসকলৰ ওচৰতো সেইসকল ব্যক্তিক মই আপোনালোকৰ মাধ্যমতে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম ভেকচিনে বাংকে ই বেগ নাংজি দনাটো ভেকচিনে বাং চিপি বেগ নাংজি ভেকচিন লে চিপি পে পলতাংতে ইলিতুম আকিসুং দুকংজি asi try inglong ara so tumsi vaccine bang ken isi ke ong sinang le tum kado kabe phanta ni tuning ri padi krim lo da to vaccine bang chi dum sarara dia pa apa la so eme ke chilang awar sai dum dum ki bipon bang homostic tin taman mane dam por klem por panching lo so ning kring ong me ong la pula la bang panching ko da Pini ni phaing ko rasur kep ningkan suri ni raing ko raisia da por phai crazy apor balipothar lem sasai hemalong PMGK evaya sang keron ponjipura me kichari pon balipothar lem sa chairman kison be dapen me ke phalam theklar dak pen kithan pon balipothar lems akong chun bang semson timung lapen aluhi sar poman pen kache tongrun Karbi Anglong Autonomous Council EM in charge higher education etc manpeng aluhi BJP sarupathar mandal amai phulukhiram rongpi BJP sarupathar mandal Hunuram Singnar Abarim UPLA Home Secretary Binut Tok Bi Pencheng Lok ke thekiding atum chitong dun si Piniamai long RDP dun Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagat Singing Tia Hin Pen lam theke jai pon ke sarupathar MSC constituency angkang COVID-19 pen kachipejok ponji adowai mate ingprim kachipidun ingar olang lasinon adon tin mate abang phutin ta ningkan kriner kepen athak anke COVID-19 adowai mate a ingprim en lap nangji athe first lapen second wave ke dam edlo sitame mo third wave corona avur ki thura hut chipajok pon un edeji nona mata corona ke longa bang do jai lapen corona ke sopen kithia bang do bomlang si manghudun dera COVID-19 ake sopen chepajok ponjia phan biji mate ingprim chipidun veknangji puta than pachini non kilong bo maki joy ki chua sangta longdun dedet po an parte government pen
nang ki pipon bom anta nang pipon pedet polapen banks ta ludun long le puta than pachini pon thu lason si corona avur pen kaching rai pon thek ji aputhak than pachini pon pen me ing samjin pen pichun pon Bukajan pen Vishnu Lekthe 365 News India non ke wang ji phai kunia chiklo ni phai phli phol pen throk ni thoma pharman hawar ke hat paning ti pathyok lamalong diwalia ho dance dhamaka ka chipate pedu ponji lasining ke hanga bang phubang phia tumdo pulote ka chipati dunji phan mai phula pen chun bang atum pen chuning ripon la pen la bangso ka chipatia long nong e sitami pathik pondo pusi pachini pon bangso nong e lake ke chengsia nong e suri pho hinia nong e suri ke thom la pen ke thom nong e suri si piponji pusi pachini pon la pen amen ka chitha banam lake pharoi si pusi than pon kadu ka velam ka chini je phan contact number 9101387383 along humri ignon hawar ka hat pen long bamon rong phar 365 news India Pini Abirta ke lapan sekang ton iglo ajo ke me Kardom